Are you the best? Compete with the best. If there's no best, be the best. Best Radio, the new kings of the airwaves. This is My Hill Podcast. Thank you for loving us and thank you for tuning in. Thank you so much. We know Billy Belek Teenage. We know so much shishini or so much business. We know Mbata Tombstones. We stand well. Abaswela phana bophila. Umdayiso amakhekhe amnandi. But mafuna ukubona umsebenzi wabo before ngiqale ngikhulume nabo. Asiqale sibambe la. Imbata Tombstone, Supply and Hiring CC, bayatholakala uLundi ngasekhwezi. Bakwelekelele kufakeni ama-Tombstone, bayatholakala nasendaweni elandelayo, eLady Smith, eStebhisini, eWard Valley, eNquthu, naseDandi. Ngemininingwane ungabashayela kule nombolo noma uxhumane nabo ku-WhatsApp on 083 478 2910 noma bashayele ku-073 208 9611 kanjalo nawo inombolo ka-071 156 8755 ukufakela iTombstone bakubiza nje u-850 kuphela. Sihamba yonke indawo, Simbatha Tombstone. Sikwethulela iNdlovu Creations Cake Boutique, isitolo samakhekhe amnandi uLundi lonke namaphethelo. Zitholele ama-scones and muffins, ama-biscuits, birthday cakes, namakhekhe omshado imbala. Asiqedile, senza ama-balloons nama-gift hamper kanokusho. Siphinde sidilike. Sitholakala eMaphitha Business Complex ePlaza ku-382 Sipho Zungu Street. Xhumana nathi ngo-WhatsApp ku-073 202 8467 073 202 8467. Sikhona ku-Instagram @Ndlovu Creations, Facebook naku TikTok Ndlovu Creations. Ndlovu Creations Cake Boutique. Ingothanda. Thank you so much for having us again. Sesibuyile ngcono banebonile kumsebenzi wabo all the way from eNquthu uzile la. Mbathi uyaphila ngane kwethu? Kakhulu baba wona. Mfowethu man, sesineminyaka ngathi sesinesikhathi singazani lokho sagcina last year, right? Yes. Namhlanje ke uzosithi bhanya sitshela ukuthi kahle ngabe umsebenzi uhamba kanjani. Akahambi yedwa uMbatha wamsala phana ku We Stand Well. What a colors. Kelly. And this is it's a vintage, is it? Yeah. Oh wow. We Stand Well. Usamashishini ke naye uyena ke lo shaya inzipho. Mangenze ukuthi ufuna ukuba muhle, ufuna ufana naye. Ingakho ngifayipha nendawo. And then we have indoda amakhekhe amnandi. Ndlovu. Ayiwandi ithazelo zayo ke nethini Ndlovu. Ndlangamandla. Onkosi. Mina nawe sihlobene Lapho nje. Yazi bengayazi ke le. Yazi ugogo wami ukuthi uMankosi. Oh wow. So this is us. Guys, ngiyabona umsebenzi muhle. Ngiqale nje ngala kuthiwa qala ngase. Yes. Angiqale ngala kuwena Ndlovu. Boza umsebenzi wakho kuyasebenzeka la uLundi, kuyasebenzeka la ukhona. Ngibonile ukuthi ne-office lapha eMaphitha complex. Ngiyazi futhi ukuthi wena awudayisa amakhekhe kuphela. Uphinde udeal with Valentine nje ade ubhizi kwehla kwenyuka. And then basuphinde wenza ama-voice overs. And then ikuthola kanjani le ama-voice overs ngoba isanda kufika? Ikuthola kanjani le ama-voice overs ukuthi wenza ama-voice over? Le ama-voice over actually into engangihlezi ngiyithanda. Since back then noma ifika manje way back mfethu ngisalalela Mr Magic okhosini. Oh yes. So ngangithanda umlingisela. So mamlingisela mina ngangathi ngenza voice over ngangilingiselela Mr Magic. So nase high school abafundi babengazi nje ukuthi ngiqhamuka ngingene Mr Magic. Ngazela ngithi it's not over until God says it's over. So wina ngale voice jatshole kwemnandi kwenje because thank God it's Friday so uNkulunkulu ukuthi uLesihlanu namhlanje okwamanje ake siye ngapha ekhefini ngithi yabona ukuthi ke Mr Magic siyangena la hona ngizalo so kahamba ngoba la ngizama ukupromote khona amakhekhe ngenza umsebenzi wami. So amonto ezinye izinto ngizisha nje ngathi ama announcements because say ngenza marketing for umsebenzi wamakhekhe or anything umsebenzi wamakhekhe umningi la ku creativity. So indlela esikhangisa ngayo mangizama ukungena kule market ya TikTok because bengiqala nje late last year
So ngathiwa yazi ake ngizamshaya le voice abantu balokho beaffirma leyo nto leyo bethi yazi hayi ngishaya into ama voice over so that's malivele ithuba ngathi ake ngiyizame nami ngifunde ngibone ukuthi into eyenzekayo. So this is ngiyabona ukuthi there's something entsha oyiqalile njengoba soyiqeleke lo nyaka lo ake sithembe ukuthi khona la kuzoyiwa khona. Hayi phela kuningi okusha ama surprise nje asazolokho eqhamuka lapha nala. Ngiyakwazi boys you never turn me down and then base lapha ku we stand well sima kahle. Abakuthi ushare sokalisa umnyamana umshana ke mina engathi wena nginqoba senetshela ukuthi hayi lutho like anginatiye guys umshana and then we stand well yena kuyiphushela beauty ntontoni ngiyazi ukuthi ne office lapha tell us more about the office lakho ngabe kuyaphusheka lapha okay isupport ethola uLindi ondini sayithola kakhulu shame support especially ngekhathi busy sayithola ngisho ngekho busy since sisiqedwe unyaka la uLondi so sinama contacts nje sinama clients amaningi manje even ku quiet sinaba abantu abafikayo phela nje so yazi ngoba usuze waqeda unyaka uqalile right okusho ukuthi kuyaphileka kuyaphileka kakhulu ngoba if uthiwa bengaphileki ngaba uqhubeki phela kumele ugive up kodwa ngabe sisaza and then ngibonela ukuthi futhi uphinde ushaye nama classes ukuthi abantu okay fine uma ukuthi mina ngitholakala usho wena ungakwazi ukuzenza nawe ungakwazi ukuthi ungalokho uzohamba uzochecka mina ucela mina ukuthi hayibo ngicela ungenza standwell ungakwazi ukuthi ama classes akho waqale nini ke wena ngwabonile sande kwabona waqale nini ama classes awaqala 2020 yes bengakabi full time uLondi bengisafunda eThekwini so safike sazowaqala khona la uLondi and aba successful and asaqhubeka kusa rise ukuthi phela ke kunama challenges lapha nalapha lapha nalapha because uLondi abantu bakhona ngesesho ukuthi ba ignorant but sisabafundisa yabo so saba faka knowledge ngalana sifuna ukuthi futhi nabo bezenza imakeup ayikusibezenza kuphela base sifuna ukuthi bebe nama business like imakeup bebe nama makeup kuyiphilisa nangaka because mancane ama makeup artist uLondi abantu baze beqasha abantu bangaphandle ngenxa ukuthi thina sesifuli booked yabo and then nithi abantu bathi umsebenzi awukho kodwa umsebenzi ukhona as long as ucabanga unezandla nje be creative zama create ama job opportunities for abantu abasha kwase kuba lapha ke seba nomthiya ugumbile amagwala sambona ngathi uyena yedwa safake ring la thina okushuthi yena yedwa ovukelwayo for sure oshuthi uyavukela isiyazi ukuthi Mbatha umsebenzi lo owenza sekuyilegacy kuwena sekuyinto ofisa sengathi ingangaphela kube into yasekhaya ngitshela bafu ingane zakho nomndeni wakho ufaka ukuhlanganisa kanjani la emsebenzini wasekhaya ukuthi kuphilwe ngawo ukuthi ngisho noma bengaya kuphi beye kuphi kodwa bebuye bezosebenza ekhaya ngoba ngiyazi ekhaya uMbatha Tombstones right so nezingane zawenza umsebenzi kahle kahle nihlangana kanjani nithi malihlangene nixoxa nithini nje ni umndeni obanixoxa umsebenzi ukuthi solifaka kuphi nje kuloko wafaka ubahlanganisa kanjani bafu ukuthi benze lento oyithandayo noma lento kube legacy yasekhaya hayi lapha ekhaya ukuthi nje lento ihambisana nokuzwana ukuthi nomndeni niyazwana bese ke ngithi awu njengoba nawe ubona into engayiqondi efonini uvela uthi awungenzela ingane yabo so ingane zamanje zilenzalo ye-technology kakhulu so thina siyisidala so that's when ke lapho ke sikwazi ukuthi sihlangane ke because sifuna into kanje awuyizame mfana athi uyayizama ayiseyizamile ke awunawo usuyasho ukuthi hayi hlakaniphile mfana and I encourage nabo so bayithanda yasekhaya. So like if unhlezi ekhaya I wonder I-conversation yenu ithini nje nike nixoxe nje ngokunye oseceleni noma nixoxa nje ukuthi like lethu umstone le enanifake lapha ekwazwane nani kahle kahle kwakwenze njani ike kube khona nje conversation la nixoxa khona nje generally ngaphandle komsebenzi wasekhaya siyaxoxa nje general kodwa ke uthola sengena indaba yethu umstone umsebenzi kanibaniwe gcine nje ungena nje ama branches osunawo bafase mangani khona Lady Smith kube khona eSenchet kube khona eEdvali kube khona eSenquthu bese kuba khona nayo eUlundi
Ngizwe top 5. alikho elisha amacekeceke usuka walivula. No, siyacabanga ukuya lapha ePhumuro ngenxa yabantu bayafona so manje sizama ukuthi siya khona. Wow. That's a great. Boza, ake ngize la emakhekheni. Lo ngibhizi nje ngibamba ngiyeka ngibamba. Ngiyabona ukuthi kulokho wena okwenzayo ngathi ukwenza as isimanje manje umsebenzi wakho even though wenza amakhekhe and uyawuthanda umsebenzi wakho amakhekhe. And ngendlela wenza ngakhona ngathi wenza isimanje manje. Ngikubona uthi mawuqeda ukudeliver you just make a video clip encane. And then basiyamsendela umuntu for ukuthi ajabule. And then ngiyabona amanye apostiwe one of omunye kangambona ngathi mina hayibo lo sebeyamnikeza nami yazibe angisho nawe usathembile angisho so like this upgrade uyithathe kuphi wena ubani lo othena akucabange something creative ezokwazi ukudonsa amehla abantu ngale ndlela wenza ngakhona ukuthi ngisho ungathenga but ngizokudeliver mangideliver ngizothatha ivideo encane efana le yeah well mfethu mhlambe ngingiqale la lokho introduction yakho to the question ukuthi uthi ngiyenza isimanje manje ngifuna nje ukuhighlight lokho kunama challenges amaningi ekwenzeni into engajwayelekile lento ukuthi ngenze ivideo mangaqeda ukudeliver umuntu angaze ngiyibone ndawo but in a demand also i-customer still charge for leyo nto leyo ukuthi so because ivideo phela uyayenza uyi-edite lamafuna esasebenzisa manje ispace sakhona siyakhokhela we don't charge them for i-data yokuthi sikuthumelile leyo video le esiyenza nge-high quality yabo so siyakwenza nje sikuthumele as i-promotional material for thina and also especially for i-customer so kuye kuba nama-challenge ukuthi-ke i-customer ngilenzele namhlanje i-video but ngoba mhlawumbe ngenze ama-video awu-4 and then nomunye umsebenzi ongahlangene nama-video or ama-delivery bese kuba nale-delay le bese isikhatha nama-cassette customer ayibo ivideo yenziwe ngolwesibili nathi sekushaya lwesihlanu angayithola manje angifuna ukuposta customer elithandekala Semdlovu Creations angasithola isikhathi sokuthi ngik-edithele kahle ivideo yakho ngifuna iquality ngoba ngifuna ukuthi uthole ivideo nawe oyijabulelayo probably uzozithola lesibili next week akwenzekile kodwa kwa earlier than that of which kuyenzeka siyazama yonke indlela ukuthi kwenze ngaleso sikhathi also ke to be very honest nje nawe akuyona i-idea lesavele saqhamuka nayo ukuthi senze ivideo and then si-edit kanjena kwafika i-custom that yazi ngiyamthemba ukuthi ngangenzela lento le ngicela ngenzela le hemper le ngicela ngenzela ivideo mase nimnikeze uma ngempela na angenzela ivideo kwathi washo ukuthi ke usho emadodeni ke ngathi challenge accepted samshayela ivideo in fact mawuchecka nje yona Instagram I think ikhona wehle nje yezansi yokuqala nqasa siyo deliver eyada sideliver uma kanqaba umama uNtuli so safika samshayela ivideo leyo nganikeza abafethu lapha eyada bangishootha ngabuye ekhaya nga-edit video and then sayiposta and then abantu baqala bathi no ngicela ama deliver ngenzele ivideo ngicela kambe nami ngifundeke manje okay kusho ukuthi ivideo edithwa kanje ukuze ngizoba ngcono because phela and then wasuyifunda and then ngase ngayifunda ngaleyo ndlela ke and then we always try to excel ke njengayo yonke into esiyenzayo eMdlovu Creations ukuthi hayi singayiqala mawuyiqalile kumele kubonakala so wasaqala la and then manje usenesikhathi esingaka eyenza yona yes ngiyabona ukuthi sengibona inkosazana ngiyabona ukuthi okunye ubuthanda ukwenza akusakwazi ukwenzeka ngoba sewuqalele ngane oyiqalile into awuyithanda kakhulu kwakumodela into ofisa ukuthi even though usumdala kangakanani but kube something eyenzakalayo and then there you go lana usesikuthola unama classes for ukwenza ama makeup uphinde wenze nenzipho and ngikuthola futhi at the same time usuthi usukwazi nokumassage wakufundela ukumassage noma ngakufundela actually i-beauty therapy ngayifundela ne-profession kuyona ukuthi la uLondi bengakasitholi okwamanje sisasebenzela ukuthi sithole space esi-enough so that sizovula i-beauty spa la uzokwazi ukuthi abantu bengene wow khona ukumassage kuphela senza like i-massage i-wax ukususa iboya emakhwapheni nakwezinye indawo-ke nasemashini what do you mean ukuthi kwezinye indawo
Oshuthi nje nami ngeza. Yes. But ngeke ngize ngicele phela wena mshana ukuthi ungisuse iboya kwezinto. Awangicela nami because i-profession yami ngikufundele so akukho ngangihlula. Yeah, Okay. nama-facial treatments, ama-food treatments, like yonke nje into related to beauty. So yeah, nginesitifiketi nje sakho. Ongitshele nje khona la uLondi. And then nje ilokhu but ngisho ukuthi wena ukhona la uLondi. And then there you go usuqalile usothi ke okay fine it's my time ukuthi ngizalele ngane kube yimina ke ngiyibheka ngoba full focus kuyona. And then usibeke eceleni indaba yemodeling. Wagcina ukuba on modeling. Yo kade ngagcina shem. Okuyibuke nje ukwehla kwenyonke noma sekwashintsha kwakukhethi walk but this was a giraffe walk. Shem, ayisekubuke phela manje. Ngiyadlala phela. I think kusegazini yabo. Kuyikusiphela ke before mhlawumbe manje mangathiwa siya kwi-competition sengadinga more practice nanokuthi imiyake sithe ukuhamba yabo. So yeah, nakho ngisakuthanda and ngisangabuyela ngisanama-chances amaningi sangabuye neminyaka futhi sangivuma. Kuyikuthi njengamanje ngisenza usafocus kakhulu kule nto. Business. And then ngibonile ukuthi awuzwani nomuntu ohlezi olokho ohlezi ekhaya. So ingakho ngibonile ukuthi sewukhona abantu osebenzana nabo ucela ukuthi bekusize. Even kukhona abantu abafikayo but ucela ukuthi nabo bafundise labo sukuhlezina nabo abantwana ngeke ngababona ngeke ngafiki. Look nibukeka nibahle shem ngathi ngikhetha ngobuhle ukuthi hayi no awuzi nje. Bafo sibonile ukuthi ama branches wakho ushilo ukuthi almost asawu5. The challenges obhekana nabo ngiyakhumbula ukuthi our last our podcast ngikhulumana nawo washo ukuthi wena into eyizonda kakhulu ngomsebenzi wakho into oyizonda zo le bizothiwa ama written job le ongayifuna ongayifisa othuma wenza umsebenzi wakho uthi mina ngiwenza ngenhliziyo yami and angifuna written job. Tell me bafo kulawo 5 oswavulile noma osebenza khona ikhona kodwa ikakunikeza challenge in terms of ukuthi yes like uyabona I wish sengathi ngavele ngize ngivale due to awitholi irespond kubantu because lento akekho ngayidingi because ngathi mangikhuluma nawe nje mina bengangayithatha ngalo side lelo ukuthi yazi wonke umuntu edinga iTombstone whereby ngoba if sokuthi sesishonile ubani oyokhomba indlu kagogo ubani oyokhomba indlu kamama ngoba kuyobe kungekho sign etshengisayo ukuthi this is your sign of umama wakho iyona iphi lakho ngoba wakwalimala khona bafathi ngiyasebenza kodwa angazi this one ukuthi why ngangivulile no akabikho kwamanje Osho uNkulunkulu nje sakubusisile nje. Yeah uthi njoba eqala mhlawumbe success low kwamanye. Njengalawo Londi success low but ke i-seasonal lento. Yes. So manje masekusebusika ke lapha esithembe khona ukuthi abantu bazokhunjana bazoqhamuka. Ngoba vele imisebenzi eziyebusika. Yeah, imisebenzi yenziwe ebusika. Izulu yabona izulu semnandi kanjani? Ama holidays amaningi asebusika. Oh yes. So manje abantu ke ba-capitalize kakhulu e-holiday ngoba bayasebenza. Siyabona bafuthi ufika usebenze eceleni awuhlezi kakhulu entweni eyodwa like ukuthi wenza ama tombstones kuphela kukhona umunye umsebenzi owenza eceleni oseceleni njengobaba ngoba thayithuna le ndoda sendleleni and then base kuba khona ama tombstones and then base kuba yini enye futhi oyenza eceleni ngithe ngandlebenye thema ngicheck ngathola ukuthi kunano wifi antonton phinde ufanele even nabantu ikhonkwane yonke lento iqhamuka uyithatha apho intshontsha apho le ukuthi let me add this ngibona ukuthi uzosebenza yini. So lento kusho ukuthi ke into efikayo nje engqondweni ukuthi ayathi into esidingo not ozizinto usungazenzeli ngoba imali usuzenza ngoba kunesidingo ukuthi lento yazi mhlambe ngathola i-material ngiyenze ake ngizama uyithande nawe bese uyenza bese iyenzeka. And then base sticker khona. Yeah bese iyaqhubeka kalula. So nje siya i-Wi-Fi sayifaka ngenxa ukuthi idatha sele idemand. Yes. So into problem kuwena ibe problem kuwena fanele wazi la komunye umuntu ibe problem. So I was using more money for data lami elamama elabantwana elokusebenza but ke ngafunda lento ye-Wi-Fi ngathola ukuthi I know how ngo-450 ngakhonektha bebaningi la yabo. So ke the speed simnandi so ngase ngithi cha lento yazi imnandi ngathi ngafike ngitshela umuntu
Wow. So ngase ngicine ngifuna ukuyifunda ukuthi ke yenziwa kanjani ngicine sekutholile ukuthi ayikwenziwa kanje and then ke sabafakela kabanye so labo baba happy ke basirefera futhi ama relatives abo but nje idatha nje njengamanje isidingo kakhulu ngoba nezingane ziyafunda ziyadinga idatha and ucheap ukuba ne-wifi ekhaya ngoba like uma uchecka streamer kakhulu and if lokhu busy uthenga idatha 1 gig kuphela within 3 hours then sefanele uphinde uqale phansi futhi yozama ukuthi hayi na there's a best way i-Wi-Fi standway sengikuwe futhi again sengibuya kanje ngoba unyaka uqalile nje kulo esikona lo sibiza ukuthi it's a leap year la khona expected good things la khona esithi akufanelekile ukuthi sisebenze ngokuyikhandla sefanele sithi masisebenza but yonke into umsebenzi siwenzayo siqale sibikele yena and then maseke siyenze simbikele senze singenze ngokuqonda kwethu ukucabanga kwethu ngoba unyaka usuqalile ama classes akhona ukucanga ukwenza then ngabe kukhona abantu ocabanga ukuthi yazini I'm willing ukuthi ngingasiza abantu abafisayo ama class asazoqhubeka awusoze wayeka asoze kunalokho sisazokhula nasi futhi sisafunda and isafundisa abantu basoLundi ngawo because baningi abangazi mina yini le ibalekela kakhulu loNdi ofuna ukuthi ilunge kakhulu ngabe i-makeup noma ngabe ishiya ngifuna ukuyazi ukuthi kahle yini le ngathi oLundi icela ukuthi ilunga ishiye noma uthi fit le nto yenzayo ye-makeup Nkosiyami oLundi ngifisa ukubona ukukhula especially kubantu abaku-beauty baningi abantu like ubabona ukuthi bayazama but ulwazi abanawo yabona ukuthi iskill isikhona kuyikuthi umuntu akana leyo information le edingakalayo so ngifisa ukuthi abantu befunde and then bekwazi nabo ukuthi befundise abanye abantu so that's so cool nathi siphucuzeke mekufika ama celebrities la ngabe bekho ukuthi umuntu uzofika ne makeup artist yakhe beqashe thina la uLundi yabo even umuntu uzoshada baningi phela abantu like bangaphandle bazoshadela la uLundi umuntu engafiki ne makeup artist yakhe ethi message lapha ku Facebook kuvele ama makeup artist anomsebenzi right ngavela ukuthi umuntu abe nama doubts ukuthi uLundi yabo sikhule nje stop it, I like it. And then uba nokugqokisa noma uyigqokela nje belwathi nje awuthi ngidonse nje iwardrobe bese wathi ngibuka inwele ngibuka ijezi ngibuka uphoroneka like it just fitting nje one size fits all izanazo ngiyagqokisa shame ngiyagqokisa izinto kahle into yangifaka in business kahle ukuthi ngithanda izinto so ukuze ngizoy afford ukuthi kumele ngizenzele imali yami not lokhu busy uncenga hayi kwazi uncenga my guy my man ngithanda umoya wakho so lucky nje ukuthi uNkulunkulu uthe uma ngisondeza kubantu engisonena nabo akazange ngisondeza kubantu engizophinde ngisole ngabo yabo siyabonga so ungaba noma ungaba nenkinga engakanani kodwa ungakhohlwa izazi lihlezi ke likhona ke lelizaza leli kuma videos lihlezi ngilibona nje lihlezi ngilibona Podla tell us more about what you do lapha office lakho ngibonile okunye kwakho ngizokubala kodwa ngiyazi ukuthi kukhona ngisho okunye ozothanda ukuthi ubale khona ngibona ukuthi kunama hamper abathanda ukuthi hamper is a t-shirt hamper but you yes but ngizongitshela ukuthi kunama hamper la khona ofika uthathe inqola basuyathatha bese kuyapha kuyasila and then soba khona ne love letter engabhori yes tell us more about the hamper mfethu ngicabanga ukuthi ngizohamba phezulu emazweni kaMashenge lapho ukuthi hayi sikulento yokuthi uLundi lwakithi ikitho uLundi ngisho kanjalo ngathi lwakithi kukithi uLundi ila isikhule khona and si i-development asikho isidingo akekho umuntu wathi i-development kumele iqhamuke nabantu bangaphandle beze nayo la ithini sel-develop high ngezinto esiyibonayo ukuthi hawu engathi lokhu kuyinto enhle efanele ukuthi belawulwe yawo uLundi alinayo into ethile alifanele ukuba nento ethile enhle ukuthi yenzeke kulona noma ibe khona I mean njengoba nje semingling 10 yes the first of its kind yabo ayikho indawo efana nayo
ene model or business model efana naleya seMingleton but ikhona la uLundi futhi mawudlula la eMingleton awuthi yazi ngathi sengena kwenye indawo cha usakhona uLundi ifanele ukuthi ube khona la uLundi ukuthi yabo so nathi kama gift hamper it's part of the process le ukuthi how yazi inhle lento le and because abantu basoLundi bayayithanda and why thatha le gift hamper uthi fanele uhambe uyothatha inqola lapha yana and then leyo nqola futhi uthi angiyikhokheli into engikhokhelayo lokho engifaka enqoleni tell us ule great thatha ngoba akazange ngayibona no into ekhona bethi idea ekhona I think ukuba exposed kwi technology njengoba desho umthiya lapha ukuthi Instagram Facebook ukubona izinto ezenziwa kwezinye indawo whether it's overseas whether kuphi fika umuntu Income Creations is a family business so if someone comes now it's hayibo nayibona into kanje hey boss siyazi ke lento sibona let's investigate ukuthi singayenza kanjani izinto zokuyenza singayithola and then you take it so this is a family businesses yasekhaya umdlovu yasekhaya even going together with Tumbat but before we go any further ngifisa ukuthi sindlule kulesi sithombe lesi kunesithombe lesi engizosibona la and then Umbathu uzositshela kabanzi ngathi Umbathu sitshele kabanzi isithombe lesi sisibona Umbathu and then lesi sithombe nasi but lesi sivelile lapha yana kuwena ngizokupha kanje na wena ngizokupha kanje esebhakabhaka yes wa create isithombe sebhaka tombstone yebhakabhaka tell us more about it like le idea nje ukuthi uvele nje usuku ku create nje isithombe sebhaka ilokhu tombstone yebhakabhaka hayi lapha njoba wawudlalisa nje wawuyidlalisela nje no njoba desho nje ukuthi okunye kufika necustomer bese ke ngikuzama ke and then nosho awukuzama ngake wena awukuzama ngasakwenza uma linje yani wabelwa lenza ayisavele salenza iphela but before siqhubeke ngicela ukuthi sambe siye lokho siye emarket and then lokho emarket yethu ngifuna ukuthi siyobuka umsebenzi ka we stand well la khona eseclassini khona and then sizobuka wona and then masibuya bese ngikwazi ukuthi sihambe sobona indoda enopete indoda elokho esho ukuthi na unganabo upete nakumsebenzi wakhe then ufuna sikhulumela ngakho futhi lokho sesovala sikhuluma even nangale ukuthi ngeke ngakubona uhambisa ihemper ozohamba uzofika nasenkosini ayi kodwa ke ake sihambe soqala sobuka lapha ilokho emarket sogunya mathe then masibuya so sikwazi ukukhuluma endoda enopete and then thank you so much for ngesithombe lapho njengoba senibonile kumsebenzi wayo lapha ke we stand well stand well ngifuna ukuthi undluliselela the challenges nje odibanena nawo wena ezuqala ama classes wakho ngiyazi ukuthi lo nyaka lona vele ngeke azafana just tell us ama classes akho la previous ukuthi challenges odibanena nawo and then waface kanjani okay ama classes ama class okay ama challenges maningi but i-challenge yokuqala engaqala ngabhekana nayo bekuyi-challenge yendawo la engizofundisela khona abantu but i-support bengithola kakhulu ekhaya so bakwazi ukuthi bengiqalele bengikhombisa ukuthi okay ungabhukha indawo like bangibhukhela eKetelo Lodge from the start nje ngaqala bangibhukhela and then enye challenge kwaba ukuthola abantu funa abantu umuntu because abantu bayasho ukuthi okay siyafuna ukufuna bese kumele bekhokhe ke manje deposit abasakhokhi so ngaqala ngamakhethe plaza ngathola amantombazane awu2 bangisiza safaka ikipa sayibrand ukuthi we stand well makeup classes sa promote plaza sakhipha ama pamphlets
So nakhona saqala sangabathola abantu asasibathola abantu umuntu ecishe phansi pamphlets efone esingithola ipamphlets la interested not law omnikezela. So then ke abantu bayifikela abanye like mangipost abanye beshare so then ngabathola abantu. So this year expected in like ngicela ukuthi lokho okufisayo ukuthi kwenzakala awuthathe izinto ezokwenzakala like with no doubt nje ngoba it might be ukuthi yazi ngizamile last year and angisathembi sengiyenzela nje with the positive you expected in this year. Well, expected inamba yabantu ukuthi yande. The max Max maybe ngabo 30. Angitshela nje. Yeah, because in a venue ngiyathanda ukusishintshe kube kwe like ispaces esivulelekile kancane for abantu nanokuthi ngi-expecte ukuthi mhlawumbe singathola i-support or kind of i-funding kahle because into engibhekene nayo challenge enye ukuthi abantu abanayo imali masikhuluma iqiniso. So if singathola i-funding engafanda we stand well and then sifundise abantu for free. Yeah, so I think ileyo nto ke engibhekile this year ukuthi okay singathola i-funding siqhubeke sifundise abantu aba-interested and siphinde sibathengele ne-equipment singathola even ama-funds ukuthi sithenge ama-products esobafundisa ngawo abantu. Yabona mfethu ukuthi lo muntu ngendlela enze akakhuluma ngakhona akacabangeli yena akacabangeli i-pocket lakhe ucabangela in a future in a long way run ethena ukuthi baningi abantu abakhona baba nothando even ukuphatha imali akanayo even nami ngithanda ukukusiza but ngizokusiza kanjani ngoba nami kunezidingo eziningi ofanele singidlule kuzona but if ngafika umuntu ethi nayo yazi ngalekelela la guysini bafethu okuncane kuba okukhulu kuyena and then we're gonna take it from there. Siye kusibona ingane ezinaqili ze-makeup ziyathanda at the later stage yazi kubuhlungu kanjani ukuvukwa into yakho ethandayo at the late stage of 45 nangoku umuntu esemodela 45 my king ngikubonile uhambisa ihemper and then when uhambe wazofika nasenkosini isibuso singakanani leso kwena Sibuso sesikhulu bengiye ngisho enkosini ukuthi inkosi ungixolele mangibheda ngikhulela kasi not kulela kasi kulula kakhulu ukuthi ngibhede inkosi yesizwe uzungangihlawulisi ngapha manje ngizothi ngenza into la kanti sengiphume eceleni so kodwa kungithokozisa kakhulu last year bengiqala ukuhlangana nenkosi no is it last year No, the year before, but I think ubusuzophela. Bengiqala nqa ukuhlangana nenkosi. So ngithokoze kakhulu ukuthi nje ngibe nethuba ngothi inkosi kuyisibusiso kimi lokho. Ukwazi ukuthi ngihleli ebukhoneni bomuntu obekwe umdala uqobo lwakhe ukuba ukuthabuse phezukwethu. Yabona manje leyo nto nje into enkulu. So every time makwenzekile nje ngathola ithuba lokuthi ngihloniphe inkosi. Ngisukumela phezulu nje lokho ukuthi hayi inkosi ayibone lo msebenzi ukuthi hayi khona ufanele ngizokufundisa amakhekhe la ngithi hayi inkosi yesizwe nakho kunye engikwenzayo angithandi ukuthi inkosi yazi ngami kodwa mina ingangazi yazi ngomsebenzi engwenzayo kodwa wona ingawazi ngiyafisa ukuthi nje okuncane engakwazi ukuthi ngikwethule inkosi yami hayi siwumdlovu creation sithi nakho kunye esiyesikwenza ngeke ngakubona wenzela ikhekhe intombi zomhlanga uma ngaphosisi usekangaka uzenzela bekukokuqala last year yes. And then this year expect more this year na kanjani futhi ngiyacela nje inkosini ngazi noma isicelo sami uyasamkela yini inkosi yesizwe ukuthi nje cha ngingathanda ukuthi impela Simdlovu Creations siqhubeke nalo msebenzi lo ukuthi uma kunomhlanga esizweni sakaMpungose sinikele ngekhekhe ngoba phela manje lento le in fact bengikhona umhlanga wa last year so mabeyiqhuduzela bekhuluma ngayo bengiqala okuyemhlanga okay yiza nazo iphazamisa ukuba semhlangeni ukuthi uba ngesabatha lapha enyokeni mina ngisuke ngisesabatheni lo ubungesonto into engajwayelekile ngathi ukuthi ngiyekelani kodwa cha ngayithola ngiphakathi ngiyeza ukuthi no
igqugquzela yabona khuluma ngomhlanga nentombi sitshela ukuthi abantu abangayo ecansini yabo lento kuphela nje abayigcinile abayigcinela umshado lokho no ijule kakhulu ukudlula lokho isekuyiphatheni kweintombi kanjalo nezinsizwa ukuthi zazi ukubaluleka komuntu wesifazane emphakathini zazi ukuthi nabo abantu besifazane bazazi indima yabo kusukela ebuncaneni azi ukuthi mina kwethu imbali zesizwe sakaMpungose ngiyimbali yesizwe yebo lento isizwe siqhakaza ngobukhona bami nangokuyigcina kwami nangokuyiphatha kwami ukuhamba kwami ukwenza kwami ukukhuluma kwami uma mina ngiyihlonipha ngiba imbali eqhakazile ngendlela efanele ukuthi isizwe sibukeke sisihle ngenxa yami yabo lento ejule kanjani futhi mina ngikha nje phezulu nje ngamanje and then ungangenziki nami ngize ngisola ukuthi ngoba intombi na ukuthi ngizola ukuthi ngobani ngayo emhlangeni I know but kuyinto enhlakhulu and siyafisa as uMdlovu Creations ukuthi igqugquzela into enjalo and sihlezi siyingcenyayo noma yiphi indlela esingakwazi ukuthi sibe ingcenyayo ngayo. And then i-video izovela before la khona uthi I love it the one le yazi like le ngoma le owayifakayo uthi upete yakela ukuthi idlala ngaphansi so action speed down and noise noma kuthiwani bazoyibona sizoyidlala nopete bazolibona and so like ukuthi lo oculayo waseThekwini right you just took ingoma yomuntu waseThekwini and ngoba uyithathile nami ngangazama ukuyipost ngathola ukuthi yazi ukuthi unokhazino la okay uSnezi Snezi music what this ngemo wakasi what type and then she even sent me that song what type na ile ngoma le ngathi mina what type na ile ngoma and then ayithatha ngayidlala nawo I was like oh okay nice small world it's a small world and then sila phela ke kumthiya ngoba sesoval sifuna ukuzwa amagama omuntu okhulileyo siyazi ukuthi not ukuthi uzosikhulisa thina in a business emsebenzini kahle kahle kusomashishini ukuthi kahle kahle uma kukuthi nami kukhona ibusiness engiqalayo noma sengiqalile ama challenges uma efika ngwa overcome kangakanani and then usuke esikhathi singakanani before kune business embatha ama tombstones weza ama tombstones ayikona sesisido wasaqala 2011 beginning of 2012 meaning usho so you have a decade hey afelele igama ka decade ngisanda kuliza so sengathi lokhu ngisebenzisa meaning usho you have a decade then push it and then like if you talk advisor thina sisanda kufika esingakaqedi ngisho 5 years 3 years kulokho sesiqalile ungathini ukuthi singapheli imali kukhona hayi into yokuqala nje equality nanokuthi okwesibili kufanele into yakho ingabi ordinary ibe extraordinary so that ke abantu bazoyijabulela so if i common yini ingayijabulela so ngaso besikhathi fanele uzama indlela ezintsha zokuthi i continuous improvement ukuthi nginga-improve kanjani leyo nto yabo so that ke izokwazi ukuhlala iheha kubantu yabo njengoba kade besho ukuthi ke bakuthatha ivideo perspective elikheke so into besingayazi so if into intsha sonke siyafuna apply apply and then khula kanjalo ke business nalokuthi ke nawe mawuse businessini ubheke useshe ko Google njengoba kade ngisho ukuthi ke idatha liyasebenza i-Wi-Fi ikho sidayisa ngoba sifuna ukuthi abantu bathole more information iskill basharpnish yabo so bheka ukuthi abanye bayenza kanjani nawe unga create kanjani kusho ukuthi by designer yalo umsebenzi wakho ungabe nje ukuthi ke uyasakaza nje njengoba kuthiwa nje yasimthola umnikazi post ukugcina ke ube nakho ukuthi utrain abantu baphi skill njengama tombstone nje khona yabafana sibaqale phansi bebengazilutho sathuwa kule ilanga sebeyibongela ethi yazi ngifunda into eziningi la ekhaya how thina sasithi siyasebenza kodwa abantu bayafunda yabo noma esehambile sekwendawo akakwazi ukuphila ngabo so utrain nje abantu kuhle kakhulu kubavula umqondo nawo yo angazi noma leli gama ngizolisho kwena standard lizokuhlala kahle noma lizoba kanjani but
kuthiwa intanda nentanda kubukwa Nontanda kubuka. unontanda kubukwa umsebenzi wakho kufanelekile ukuthi uhlezi nginamanga umsebenzi wakho it's your calling. There you go. Look, sesovala nje. There you go with you. Ubuyiplanile noma ubuyibone ula ukhona etheni ukuthi wenza lo msebenzi owenza ukuthi ube famous in terms ngomsebenzi wakho. Kube khona la khona ongakwazi ungena khona noma into ongakuzokwazi ukuyenza ngenxa ukuthi as dignity yami ngibona sengathi kuzokulimala isithuko sami. Wakwayibona lokho usakhona. Ngeke ngisho ukuthi ngangiyibona la sengekhona manje. Yeah. But ngisayingane nganginakho ukuthi ngizoba millionaire ngizoba nemali. Yabo uma wayehlezi into ekhulumayo into ezokwenzeka. So aze ngiyibone ngibe ngila in a business world. Ngisakhula bengiyibona like ngome South Africa. So like ekukhuleni kwami ke kwaba ngeke ngisho sama challenges ngingathi like uhlelo laNkulunkulu. uNkulunkulu usungayazi impilo yakho usizoba kanjani. So I think iyona impilo angihlelela yona wanikeza yona. So yeah, usiyabukwa ke manje ke sewuyiwena ke kanti asebuka khona abanye for sure abanye they wish ukuthi yazini I wish ngabe. Yeah. And then but ke ama challenges ika wakho ke fisa uba uwe kodwa ehlule ukufaka size 3 lo ufaka. Yeah, shem. Phela ukuthi abantu uma bebuka babuka sebebuka egcineni ukuthi outcome kahle kahle abazi ukuthi uqalephi abazi ukuthi udlula abazi ukuthi usebenza kanzima kangakanani ukuze uzofika la ukhona. 3 people ongathiwa unikeza ithuba thawe babonga just 3 ngiyazi ukuthi they more than that but just 3 ngiyaxolisa ukuthi ngicindezele khona ngalendlela lena but sengam-eda nje lo yedwa ngicela nje ukum-eda ke nje sengiyam-eda just 4 people. Yeah, 4 people. Ongathi nje if kuthiwa ngithola ithuba ngiyababonga yazi labo. Okay, ngabonga uma wami and then ngibonga ubhuti wami because labo bantu bowu2 banginikeza i-support and ngaba ngikho la ngikhona if akaze beze be-approve. Abanye abazali bayanqaba ukuthi wenze lento oyithandayo banokuthi hayi yiwena yenza lo kufuna umsebenzi yenza ini but bona banginikeza support and uma wangipha even nane emonto because ebona ukuthi umsebenzi wami udinga emonto. So ngibonga labo bantu ngibonga abantu engisebenza nabo baningi ingakufuna ukukhinje baningi shem kodwa ngabonga uThabo umuntu ongassistayo and ohlezi efunda from mina nami ngifunda okuningi kuyena. Ngiyabonga nawe Mahewu. Tara. Ungene kanjalo umuntu wesifo. Ngoba ngimfakile kwavele kwangena mina. Wow. Ngiyabonga because in terms of marketing, I will market social business lami. In terms of pushing like nje bancane abantu abasiphushayo even nawe ngiyabukela kuwena nobhuti engihleli nawe ngiyabukela kubona and ngiyafunda okuningi so nokuba lana nje usho okukhulu mina because ngifunda izinto eziningi. Yeah. Amahloni so aba ethers there you go Mdlovu phila boza ngiyazi ukuthi mfethu uphila ilegacy yasekhaya for sure kusona into oyiplanile ngesikhathi sakhulu ukuthi mina ngiyosebenzela ekhaya ngiyosebenza umsebenzi wasekhaya but there you go you are the one olokho ophusha umsebenzi wasekhaya ongaqalwanga uwena owaqale abazali there you go sekuwena ophushayo. Abantu abaningi they do believe ukuthi uma wenza umsebenzi wasekhaya uhole uma ubuza ukuthi udlani awucabanga ukuthi iholo lakho lelidlala. So when lento usugcine uyiphila as uphila ugcina usuyiphila wayithatha as kwangathi yakho wathatha ngathi like sengathi into bekuyi dream yakho vele. Tell us more about it ukuthi kahle ngoba usuphila impilo bengasiyona yakho uthole kanjani lo luthando lo ukuthi uzophila into engasiyona yakho but for sure maybe wawuthanda okunye maybe uthi wawuthanda uba admin maybe wawuthanda uba ukwenza okunye but there you go sewula. Evethu angazi mhlawumbe ezokubuza umbuzo ngiyacabanga la ukuthi ngiyakholwa ukuthi wonke umuntu ngisho ngathi wenza ini whatever profession ayikhethayo kuyena unento yokuthi
ngiyafisa ukubona senza kangcono ekhaya. Oh. Ngiyafisa ukuthi noma ngiyosebenza totally different career than abazali bami. But uthi yazi yabo ngizohamba ngihamba ngetekisi bese mangibuya ngizobuya ngeBM yabo mangifika ngeBM ekhaya kuneBM ngenxa yabo lento le yonke into ihamba ekhaya ngiyosebenza ngizothumela imali ekhaya yabo so yonke into yenza the mentality yokuthi engathi ekhaya kungangcono kunalesimo lesengisazi yabo lona so it as much as thuthukisa yena naye ufuna impilo engcono but ihlezi kubuyele ekhaya yabona so kuhluka nje extent omunye mhlambe yena awukho umsebenzi obuwenziwa kubo as a family business mhlambe kwama professionals bonke beqashiwe endaweni thizeni in my case bekukhona umsebenzi ebesiphisa ngayo ekhaya kwamakhe yabona so kimi ngithole sengisebenza wow uthando lakho nalakho mina angaze ngingakuthanda ukupheka hayi ngingogcina ekhaya kuyimgedo lasibona yokugcina umfana yebo ngilasibona yokugcina hayi leyo qala ngile yokugcina yazi ube first born ube last born at the same time yabo ngiyenzeka first born ube last born yeah so ukupheka bengiyibhode nje angaze ngixabane nayo so amakhekhe aba seduze ngoba ngangikuthanda ukwadla kusami so nokwenza akaze kube challenge ukuthi ngangakuthanda kodwa so ngathola ngena kanjalo ke ekwenzeni I think kokunye singakuthola ku podcast le season 2 nje wathi uqalele more detail yakhona but nje ngene kanjalo and amanye ama aspects of business izinto ebeyivele zama interest game marketing into engithandayo ukuyenza it comes naturally kumina ngangalala ngenza izinto design mhlawumbe i-poster or ngedit ama video or ngenzani because it's intriguing now the creativity ekubazali yafika kimi ngaleyo ndlela leyo kusho ukuthi yachaneleka ukuthi ngikwazi ukwenza lezi zinto mangithanda ukuyifunda ukuthi ngizenze kanjani so onke lawo ama aspects akhona in this one business ngithola sengikwazi ukusatisfy leyo nto leyo ngijabulisa ukuthi ngiyahola nokuthi ngihola kangakanani kuhamba egcine ngingabi into because you're doing something that you love ngoba ngenza into engiyithandayo coming from lolu uthando lolu lwekhaya yabona so it's a dynamic thing ukusebenza ekhaya but engasho nje engakusho kugqwala umlomo manje ukuthi it is fulfilling ngiyaenjoy kakhulu and angabe sengathi ngiyakukeni vele singiyadedela yeah 3 words no not 3 words just inspiration not ukuthi inspiration ulona umuntu omncane not inspiration umuntu omdala just an inspiration to someone who willing to start something this year aqala if kokuthi khona afuna ukuyiqala akayiqala angisho ukuthi uzophumelela kuyona angeke ngifike like thina mawinikela uqhubeka no qala because angeke wazi ukuthi bekuzokwenzekani uma ungaqalanga ngithi khona le abanye abantu mabekhuluma lezi zinto bathi sheshe uhluleke so if uyenza into thola yonke information ngayo wenze yonke into edinga ukwenziwa ukuze leyo nto yenzeke uma kuukuthi iya-faila ngoba ukwenze konke yafail angeke uregret ukuthi yazi mhlawumbe kuba ngangenze ngendlela ethini noma kuba uzokuphela lokho uqala okunye you know wenze leyo nto and if kuphumelela then ususheshe wafunda leyo nto leyo but uyazi ukuthi umiphi wena nayo fana lento le yokushela bathi you have nothing to lose yes because already akuyona intombi yakho ngithi suke ngiyilutho kwena lo muntu lo so ma enqabe mawushawa ipani vele nje usabuyela la kade uvela ukhona ukuthi ubengayo intombi yakho yabo so just sukuma ukhuluma sukuma uwenze leyo nto le funda ukuthi yenziwa kanjani uyenze yabo get the skill and then start working but qala and then ubone ukuthi kuyaphambili wow yeah that's a wise words kama la ngumahe wawambatha mthiso njikazi ugumbila amagwana setelene esandla mina ngenela let us love and live you ngiyazi ukuthi singahlala la singahlala la singakhuluma ngathi ngashona amalanga amalanga like ilanga lingashona phinde kube elinye ilanga so it's amalanga it's a days so let me love you and leave you thank you so much Umbatha Tombstones usuka le wathi nje ngeke ngizofika ngizoba khona suka lapha
ngani ke inquthu. Thank you so much futhi we stand well Mshana. Thanda inhlonipho yakho uhlezi la. Uhlezi la. Mfice elapha yana uzozehlela abela. Uthi uyaphakama abela. And I thank you so much my friend. Thank you so much for your time guys ukuthi uhlezi usemgwaqweni uhlezi wehlawe nyoka but you decided to check that lokhu solo namhlanje ukuthi uzobana nami. And then sizohlala kanje sikhulume about our history. Kazini siyanthanda. So phine sinibawone futhi kungudala. Allow me to love you and leave you with a peace. Danko. Eshabukinga upete kalena le upete akuloni kali imlenze ngazimisele opete ngikhamba uhambo opete ngikhamba umdanso upete alisona isono imlenze nginanhlonipho esha upete betuka imlenze upete ukudelela ngiqondile lento yenzeka isiqele yaphambana njengopete upete halchekile imlenze ngaqondile into engavamisile hayibo ngicela